Shalom shalom bantu banje mumeze neza cemeze neza kabisa imbere n'inyuma urabona ko tuba tumeze neza ku mazina yanje nitwa Pastor Nahimana nitwe Timotheo nitwe Israel Hangagimana the super manager mu karere kabisa ndameze neza kabisa urabona ko tuba tugiye kuba dutangura weekend imeze neza kabisa aho tuba tumeze neza Friday cyangwa ku munsi wa gatanu muri ko murakurikirana ni Wide Vision TV online Jamuri ko murumva ni Pastor Nahimana mazina yanje shaka nitwe Timotheo cyangwa nitwe Israel Hangagimana nita super manager iyi muri ko murakurikirana ni Wide Vision TV online turi kumwe buri gihe muri shows zigiye zitandukanye then ubu naho tugiye kuba twinjira muri interviews zacu za mbere urabona ko tuba twifunze tugatumira abastar tugatumira n'abantu bose bagiye batandukanye making sure ko wakoze subscribe cyangwa abone kuri channel ya YouTube yacu bashobora no gukora follow ku mbuga zacu dukoresha yaba za Instagram cyangwa Facebook ni World Vision TV ugakora follow ukakora na like share na commentaire kugira tubambaye dutera imbere sibe kora mutsani hanganisha bose batameze neza abameze neza ndabwira ati big up sana ni nyuma y'akazi keshi twatwiriye turakora aho umwanya tutawupfisha ubusa aho ubona ko tuguma dukora kandi dutera intambwe mu nkundiro uyu munsi twakira umutumirwa wacu wa mbere mwakine kiganiro then ku mazina yiwe genda muzi nka producer ariko asanzwe ari n'umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo kandi zigiye zitandukanye kandi atari zike ziryoshe ku mazina yiwe genda muzi nka King ariko urabona ko kuri chaîne yiwe cyangwa ku mbuga ziba yitwa King Way ndakora amahoro cyane umeze neza nukuri ni impore ndashimye Rwanda turakubona nyene Tobes kabisa imbere n'inyuma ko umeze neza amakuru y'imizi nukuri ni impore iyo kazi ni keshi kabisa production gushira indirimbo hanze audio video ubona ko ziba zimeze neza congratulations kabisa ku bikorwa uri kurakora then nibutsa abantu uyu ni umwe mu bantu batuma dukora abantu batuma tugera kure ndanamubwira ati congratulations kandi merci beaucoup kuri instrumental nziza wankoreye merci beaucoup ariko namwe murakoze kubibutse neza ko wari we yankoreye publicity yanje ya mbere aho izivuga cyane ko kazi sanzwe nkora then no kuri company soon as possible turaza dushira hanze ivyo tugiye kuba dukora ku yindi company sanzwe ni ndongoye then abandanya ndanamushimira cyane ari mu bantu bakoze iyo publicity shiramwe amajwi wanje ari mu bantu bakoze instrumental cyangwa faux sonore yose muzoza murumva kuri channel cyangwa iyi chaîne ya YouTube ndabibutsa neza ko abazo aba yarazikoze mfise nyinshi zirenga 5 then izo mugiye inyuma mukaza gusirangura neza instrumental ngenda nkoresha mu vyumve kabisa kari umugabo aba yazikoze ndanafata n'umwanya ndagushimira musaza murakoze cyane bose gushimira inyuma y'ibikorwa atari bike wagiye ugaragara mu ndirimbo z'aba upcoming ariko nawe uri kuragaragara ushiramo touche kuri wewe cyane mu ndirimbo ziwawe bijya bintu bikora gute ma bijya bintu birarenze bijya bintu birarenze ni impano ego nico no mu ijambo rimwe ni impano ariko harabamwo na experience runaka kuko ngiye konda kuraba nze neza aho korera ndabona neza ko atari impano gusa ariko nabyo no ifise mu mwete bijya bintu bitanguye ryari bon bijya bintu bitanguye depuis 2012 none bitangura ko natanguye ari kuririmba gusa hanyuma mu nyuma haca hazamwo n'impano yo kuririmba bambe ya production urumva nyuma y'impano ndabona ninje muri studio yiwawe mbona instrumental nyinshi ziri ariko ndakubaze kino kibazo hajya uzi kuvuza ama instrumental mu buzima busanzwe piano guitar solo battery urazi kuzivuza none gasha uri kurumviriza ibikorwa nkora nta piano ibiribwo nta gitari ibiribwo none cyo bivuzwa gute congratulations kabisa kubana mamwe baza ko ari producteur wo akwegera ko akatabari ivyo then tuve ku bikorwa bya production ugati Jento nizere ko zoduhereza ibikorwa byiza n'iki n'ibyo uri kurakorera abandi agiye kuba numviriza indirimbo zike uba warakoze ugati ukuboko kuno umuntu ari n'impano kabisa ego mem ndanagushimira cyane ku ngoma akoreye bano ba kamiri babegereye ngaha cyutse neza aho kutusika ko ukorera mu
muri Mucarama neza na neza hajya adresse yaho korana bo Mucarama ku 11 ego muri quartier yitwa ni quartier nyene Carama 11e avenue c'est tout tuhamenya utahazi naho adresse Facebook ni Kinjwe shoye kunyandikira haje tukaja tuvugana nta kibazo ego congratulations kabisa ndaza kuba nanga nimero ya muri pin cyangwa muri commentaire ego ndashire no kuri screen aho kwa muyibona yibutsa abantu baba bafise impano then kumwegera soon as possible nanje ndaza unimwikiye kumana nta kibazo kabisa kwe karibu cyane gose kabisa neza ko tuzobikora neza mu gihe imana izobishoboza then fata kanya ninjiye muri career ya music aho ubikora nka career solo wewe kwizina ryawe hajya ku mazina yawe nyakuri witwa bon amazina yanjye nyakuri nitwa Ndayikeza Fabrice muga mu mwuga baca bampa Kinjwe Kinjwe tuzi kari ikinyobwa ciza cyane amazi Kinjwe ariko nibaze ko iri zina waritoye kubera iki wise Kinjwe iri zina sije nagiyise aya iryo zina ryavuye mu banyeshuri aho nari sanzwe niga depuis école primaire Suzeman nagenda ntonda nakajya gakopo ka Kinjwe kari mu amazi rero abanyeshuri n'abantu bakunda gutanga utuzina kuba sivyo mu nyuma nza numva kamaze gufata kafashe urumva rero nta kundi bica bigenda uko nyene yego tunashimire cyane amazi Kinjwe urumva ko Kinjwe yayifashe kuva mu bwana bwiwe binakenewe banakwegere man urumva ko ari intambwe bishimishije kuva ku ishure wofisa akakopo ka Kinjwe n'iki ariko ku izina ryawe rya YouTube hariko nakandi kitwa Way maze kuja muri ibintu by'umuziki sinibajije ko Kinjwe ryonyene ryoshobora kunyuzuza nca ndahiga akajambo ko shobora kwegera imbere ya Kinjwe kugira ngo gashobore kunyuzuza bo niho nagiye kuyumvira ndiyumvira cyangwa kuri ako kajambo ka way isigura inzira cyane n'iyindi way twe tutazi way uko nyene inzira sivyo yego urumva ko aba ari zina na ryone bariganisha ku handi ariko unkundire cyane twinjiye ku gikorwa uheruka gukora igikorwa kiba ari igikorwa nibaza ko ari igikorwa cyo kuvuza mu club ariko cyo kuba wishimana n'abagenzi aho igikorwa cyitwa Till the Morning. Why Till the Morning? Till the Morning ni ide yaje ndiko ndakora sivyo kuko uwo munsi nari navuze ati no ngomba ko aho vyakabiri nike ko hari hahize igihe ntakora music sivyo bo ico gihe ndabishira muri gahunda ndavuga ati je dois travailler ico gihe ndabihereza umwanya rero ndakora beat meje gukora beat niyumvira sije yo gukora indirimbo cyangwa kuri iyo Till the Morning kuko hari hegereje umwaka mushasha kubera ko hari hegereje umwaka mushasha none ndiyumvira ati none ni yesije nokora ijanye n'ibihe turimwo yotuma bigenda neza niho rero nagwa kuri ivyo sivyo novuga ko nahejeje gukora audio ndagenda muri shooting ya video clip nizere neza ko Till the Morning ari indirimbo igiye kugushikana handi hantu ariko uvuze ngo gukora beat I'm so sorry kuri iki kibazo ngenda kubaze urabona ko ari indirimbo uri kuraraba neza ari indirimbo yifitanye isano indirimbo ya Big Fizzo indirimbo ya bari kumwe n'abandi narinze kuvuga hajya ijya melody canke kujya kuntu yitwara ntabwo ushobora kuba warakoze copy nyene copy deep kubera iki ijya melody oya bon
ntabwo ari kopi komtere nyene bo ofete jewe nsanzwe nkunda umuririmbyi Big Fizzo sivyo kandi niwe niwe ni inspira ko sivyo no kuvuga ko kajya kantu karangyoheye cyane bisha bituma nanjewe nshobora kukiyumvirako sivyo niyo mpamvu byace bigenda kujyanye kandi urabona ko ari bien muramutse neza muri legend wacu umusaza ni saluti saluti kabisa rwose urumva ko uba winspira abana benshi abana gusa urumva ko bakuze bagufana binjira muri production urumva ko ubu binjiye neza muri music iyo ndirimbo till the morning entre tutarinjira muri deep usanzwe uzi icyongereza uvuga indimi zingahe bo je ndavuga ikirundi ndavuga igifaransa ndavuga icyongereza ndavuga igiswahili congratulations urumva ko hari n'ibibazo nari natinye kuba ndakwinjira ko deep kumbe nibaza ko utabo bitahura neza ariko merci kuri izo ndimi zose uba uvuga ariko ndagusabe neza ku bantu batabumva icyongereza cyangwa abantu tutiganye till the morning isigura iki mu rurimi rwacu ururimi rw'ikirundi till the morning bisigura mpaka buci mpaka mu gatondo sivyo bivanye n'igihe nakoreye iyo ndirimbo le 31 décembre navuga ko ni celebration y'umwaka mushasha sivyo rero ni mpaka buce mpaka le premier twinjire mu ndi mwaka sivyo Antreta uravuze ngoro 31 décembre indirimbo wakoze ryari projet nayikoze 2022 twinjira muri 2023 twinjira muri 2020 oui sasa iyi video mbonye yagiye kubisohoka ko mbona yasohotse mwino minsi kubera yego yari mu bubiko ntiyari bwagira isohoka ndabona ko ari indirimbo aheze presque kwezi igiye hanze 4 semaines yego urabona ko ari indirimbo by'ukuri ifise na video nziza kubera ko washimye kuyibika genda umuntu nkorera kuri gahunda sindi umuntu mfa gukora uko nkoze oya bisigura ko n'ubu muri stock cyangwa muri store wawe ufise ibikorwa byinshi tuzagenda twumva bien sûr que muri solo ama featuring byose birimo umano ufise ndabona ko wigeze kuba usohora n'indi ndirimbo yitwa Superman umudio cyangwa kuri melody ya Big Fizzo ku ndirimbo aheruka gusohora Superman nawe agendo yitwa Superman ariko umva neza kari melody igenda nka Superman ariko winjiye neza mu majambo ukumva neza ko atari amajambo ari muri Superman ijya kubera iki ni muri wa murongo yuko ukunda Big Fizzo ni kuri wa murongo yo kumva ati agumanye inspira kubera iki oya ijya bayita cover sivyo ijya ntabwo ari indirimbo yiwanje ijya ni indirimbo ya Big Fizzo jewe nagize cover sivyo urumva wakoze cover voilà je nakoze mbere yuko kwinspira cyane indirimbo warayikunze narayikunze ugiye kumva ubusobanuro Antreta ku bantu bataraziraba binjire kuri channel ya YouTube ya King wandika ko King we ucinjira ko ndanagusaba na mu supporting then abantu twachafisa kantu kuda supporting ana cyane gufyonda sabona cyangwa subscribe kuri channel ya runaka ukayiraba wanashaka gukora na share naco bidusaba ibi bintu mu byumve kabisa twinjire deep dushobore kuba dufasha runo rungano nta kuntu twotera imbere tugifise akantu yo kumva kuko guteza imbere umuntu ari kuja mu biteramo no guteza imbere umuntu ushobora no kumukorera igikorwa wiryamiye cyangwa uri kurigendera cyangwa uri ku kazi ngaho genda mu supportinga Kinji we ukore subscribe izo ndirimbo zose niho ucuze sana uri kurakurikirana amajambo yo muri Superman naho amajambo akoresheje hariho amwe aza yinjiramo nkajya yo muri Superman hariho n'iyindi composition washizemo kubera iki nta composition yiwanje nashizemo n'andi majambo no kuvuga ko ijya ndirimbo ni indirimbo ya Big Fizzo sivyo jewe narayisubiyemo ngira cover y'indirimbo Superman du début à la fin voilà amajambo na yego kiretse ko wagiye kubushiramwo umudiho yego umudiho no si nka Superman nyene
kuko ijya jewe na iya kava nakoze iri muri raga sivyo. Big Fizzo ni Afrobeat. Entreta utumye ndakubaza ngira inspiration yo kubaza kino kibazo hajya ushoye Hemedi yose urayikora cyangwa uravuga cyane special ko Hemedi ho yose ndayikubita Hemedi ho yose ndayikubita kabisa nko guhamagarira gukora rap urumva ko ndi umwami wayo deja ndi umwami wayo gusa arasho kuba vuze ngo ndi umwami wawe agashobora ati sasa ujya mutipa ari yemeye cyane gose man oya siniyemeye ariko bisigura ko ndavyumva cyane yego nuko Entreta urumva ko uri umuntu mu bisanzwe reka tugushe muri category yuko bakuzaniye beat kumva wowe yishira muri rap umanuka bakuzaniye beat kumva kumenga ukubita R&B cyangwa reggae cyangwa iki n'iki byose ndakubita byose ndakubita urafise yego kandi nizere neza ndanagutera intege ndangikora kandi cyane nizera neza ko uzogera ahandi hantu kure. Merci beaucoup. Ego. Hariho ikintu cha droit d'auteur hano iwacu mu Burundi. Urakunda gukora cyane. Swat uri kurana uba inspire cyane na Big Fizzo kandi ugasanga hariho isano. Wewe ubona iki kintu atari ahantu kikugonga gushika yo gukora ibikorwa by'iwawe then droit d'auteur we kubwawe uyumva gute kuri ibyo bikorwa usanzwe ukora? Ico kibazo sindagutahuye neza. Subiramwo kugira ngo ushobore kuntawuza neza ico kibazo. Gukora neza ni byiza kabisa kandi no gushiramo uburyo mu bikorwa byawe ni navyiza ariko uri kuraraba Superman wakoze cover iyi Tip the Morning urumva ko wabaye inspire na Big Fizzo hari abantu babakompara kandi twinjiye neza muri droit d'auteur hari ibintu usanga biba limite ku muririmbyi ukazana iki gikorwa yaracandikishije bien sûr kirokoni kugisubiramo karamakosa ku bwawe wowe ubona gute? Bon jewe nta gikorwa kinyitirira jewe gisa ni cha Big Fizzo sivyo kuri pari wanje sivyo nta gikorwa ci wanje kiza gifitani isano ni cha Big Fizzo sauf ijya nani ijya cover sivyo ariko byose uza mu isura yiwawe ugakora voilà ego. Entreta twinjire cyane muri career ndabona ko kuri channel yawe ya YouTube ndabona ko hamaze ko hajya kibikorwa bigera ku 9 harimo na ma featuring video urabona ko zimaze ubyinjiyemo kandi kurabyijukira ndanakubwira ati shiramwe ngufu cyane muri video no muri audio wawe hama ubandanye itera imbere then project zawe zigiye gukurikira uzitegura gute kuzokumukora muri yo inspiration by Big Fizzo or ugiye kuza nyene ari wewe kuri creation yawe then kuma beat n'iki urumva ikintu kimwe inspiration kuba donc hari umuntu aguhereza inspiration mu muziki nibisigura yuko ukora wisunga ujya mu sivyo no ivyo ntibibaho mbo jewe nkora nka jewe kuba Big Fizzo ari inspiration yiwanje sivyo ntibisigura yuko jewe nca nkora nka Big Fizzo pour tous les jours sivyo oya ariko ndatumbereza cyane ku kibazo k'ibikorwa bigiye kubandanya ugiye kuba inspire kuri we cyane kwa zijya melody cyane nawe urakora composition yiwawe uri propre kabisa ibiri form jewe nkora nka jewe ego nabikubwiye kuba Big Fizzo anyispira ntibisigura yuko ibikorwa byose Big Fizzo acaza ibikorwa byose by'iwanje Big Fizzo abizamo oya turi mu gihe urabona ko umuziki ndondi aho uraya atariho wirigwa then bamwe bakavuga byinshi bivanye nuko umuziki ngene uri kuraguka nariko barawagura bamwe abafana bakabidogera then wewe uri umuntu umwe mu bantu batarashika mu bantu bakure we kuba kwegereye mu banye gute then we kubikorwa byawo bisharinga gute je birangiraho cyangwa urafise team cyangwa ukora wewe nyene en solo? Bon jewe nta team mfise ndipambanira kivyangu ego
kandi ukanabikora neza neza cyane umuze bavuga ati ngenda gufata ukuboko uje muri team ariko ukora solo akaza nka manager akagushiramwo imitahe impano y'urayifise byensi bashobora kumwakira ukavuga ati reka dukore imiryango iruguruye kuko nta wanka gufashwa nta wanka gufashwa yego urabona ko iyi ndirimbo Till the Morning iri kiraduga cyane kandi iri kirashika mu bantu we ku bwawe iyi ndirimbo uyiplanisha gute abantu bona bayakiriye gute bon abantu bayakiriye bien ndabibona cyane no kudu challenge tugenda dutandukanye byagenze neza ajya video yakozwe ni video ikoze neza wakishiramo abantu munadesinga mwerekana igikorwa by'ukuri uko kiriko kirakogwa n'ibikoresho ubona mwakoresheje byari ibintu bituma mubona ko muriko murerekana neza Till the Morning cyari cyo hajya bajya abantu ijya plan cyangwa ijya look ya video wayiyumviriye gute byakujemo gute gushiramo abantu nk'abajya wayipanze gute ndo urazi umu artiste no kurema ikintu kitabaho ukakirema kikabaho sivyo abantu artiste gasubiremo kandi umu artiste no kurema ikintu kitabaho kikabaho abantu bakakimenya sivyo umu artiste no kurema ikintu kitabaho hanyuma abantu bakakimenya biciye kuri wewe wagikoze urumva kano kantu sivyo rero uri umu artiste utagira création bica bikugora bidusaba kuguma wiyumvira gukreya kugira ngo n'abagukurikirana baguma bashaka utuntu twiza ubashikiriza urabona iyi monde turiko turajamo ni monde yuko usohoye video na audio cyangwa usohoye audio uba bakeneye no kukubona wewe uri kurabona uri kuri compara ku rwego aho usohora kama audio gusa no rwego uri kurasohora kama video impinduka yarabaye bimeze gute ubibona gute harabaye impinduka kandi nziza cyane yego nkunde nanakubaze no kubikorwa bikurikira nk'ubu turi mu mpera z'umwaka turarangiza ukwezi kwa 11 then soon as possible to minsi mike mu ndwiza cyangwa mu ndwizi ziza turinjira mu mwaka mu kwezi kurangiza umwaka uriko urategura iki bikorwa birangiza umwaka ese hari igikorwa uriko urategura cyo kiturangiriza umwaka yoba ari nka kade uvuga ati kino gikorwa kigiye kuba gifunguye umwaka yego ibikorwa biriho kandi ndiko ndabitegura bien soon biraja ku mugaragaro gereranya mu impera y'umwaka urashira igikorwa hanze yego muri December kizoboneka kizagerekezwe n'amavideo yego nizere neza ko tuzamo bambere wo kukibona no kubisharing nizere ko azoba indirimbo zo gukora ku rwego rwa Till the Morning yego kandi nawe nizere ko nawe uri kurayikora neza cyane gose nimba atari banga iyo ndirimbo zo ivuga about what about love yeah bisigura ko ku bantu bari mu rukundo bagiye kuba bahabwa kado bonus kurangiza umwaka yego merci beaucoup reka twinjire muri amwe n'ayandi makuru bari karavugwa ngaha hanze urabona ko ari amakuru abavugwa mu bisata bya muzika cyangwa music industry aho twagiye kuba tubura abaririmbyi babiri Miss Erika tuvuga rest in peace Miss Erika wari umuntu kabisa yagiye kuba yigaragaza neza ukabura nundi muririmbyi by'ukuri we nka bino bihe ubyakira gute urabona ko twari twahagaritse imirimo bamwe n'ibikini bintu ubyakira gute ubibona gute bamwe bakavuga ati buryo umuntu arakwiye kuguma yitegura hari hose we bino bihe bikwigisha iki cyangwa wayibonye gute bon kwisi bon premièrement ibihe bibabaje sivyo bibabaje mugabo ko nk'uko umuntu ari kwisi niko bimeze sivyo gusa no kwihangana ibihe bishitse umuntu arihangana mugabo nitwibagire ko turi kwisi ariko bitegerezwa kugenda kuko ntituzi umunsi ni saa sivyo
umuntu nuko amayiteguye ego mu bikorwa usanzwe ukora harimo no kuba ubana n'abandi wowe uhora wibona mu kihe gica kuko iyo umuntu ariko arakora aba ashaka kubaduga akagera ku rundi rwego uvugana n'abandi ba star ku bintu bijyanye n'ama featuring cyangwa ko bikorwa muri ko murakorera hamwe imeze gute bon ego turavugana mugabo kira mwe wese afita ibanga giwe ry'akazi kiwe sivyo ego nuko waragerageje ko busaba ama featuring hirya no hino kandi wizeye kugiye kuba uyaronka bon jewe nta muririmbyi ndasaba featuring ya urabona ni gihe kitaragera cyangwa urabona ko bidakeneye bon peut-être bon ntibiragera ngira bizogira sivyo nuko ngira ko bizakwazogira yego twinjiye cyane kuri iyi ndirimbo The Morning urabona ko ari indirimbo iri kirarabwa muri runo rugendo rwawe urimo urabona ko ari indirimbo iri kiragushikana kure cyane ndagusavye ugenere message cyangwa ubutumwa ku bantu bayiravye ku bafana biwawe unatumirira n'abandi kuyiraba by'ukuri tubandanye gutera imbere bon kubayiravye murakoze cyane gose muri bwa bumwe nyene bwo gutezanya imbere dukundane dushigikirane mu mpano zacu hanyuma batarayishikako ndabatumira nabo nyene kuja kuyiraba du supportingane sivyo umwe wese muca ashoboye tugerageze gutezanya imbere kugira ngo twese dutere imbere yego ndagushimire cyane musaza urumva ko ubuvuza amajambo y'inkoramutima urabona ko twinjiye muri deep y'ibibazo tuba tubazwa kenshi ubuzima buratugora n'iki hajya gukora production ugakora na music muri music urumva production se wenyine wikorera ukorera n'abandi ivyo bintu bihuza gute n'ubuzima tuba tubayeho si igikorwa cyoroshe ni igikorwa gisaba kwitanga mugabo byose bishingiye kuri ya mpano byose bishingiye voilà sivyo hajya wewe ufise ibanga wakira kukavuga ati ubuzima jeje ndabutwara nk'uko canke bimeze gute urumva kira muntu wese afise ibanga ry'ubuzima bwiwe sivyo kira muntu wese afise ubuzima donc ibanga ry'ubuzima bwiwe akavuga ati arapanga ari programa uko bukeye uko bwije gutyo maka bivanye n'ibyo akora comme ça ariko nk'akabanga je ku bwanje je pilier zibiri ngira ko mu buzima abari pilier yo kuba honnête cyangwa kuba imvuga kuri hanyuma nkakora cyane mu gifaransa byitwa ko soyez honnête être honnête et travailler dur cyangwa mu cyongereza ni be honest na hard work ubwawe je nizo pilier mbangira ko mu buzima aho ntacika intege nakora cyane kandi nkaba umuntu w'inyankamugayo then agerageza kuba mu buzima nk'ubwo we ku bwawe ivyo bintu ubihuza gute cyangwa wowe ufise iyihe pilier bon icambere mu kazi kose utabaye umwizigirwa biba kunaniye sivyo mu kazi kose udakoze witanga ntaho ushika sivyo mu kazi kose utagiranye confiance nabo muri ko murakorana biba bigutaye kuwa amazi so bisigurike kuba fidèle nico cha honnête confiance c'est comme ça ivyo biragukwiye twizere neza ko Imana igiye kuba ibiguhezagirira ndanakwifuriza cyane gutera imbere mabro yego murakoze hari ahantu wankuye ntazopfa nibagiye hari byinshi wankoreye tutita ngo ku mpembo niki ariko iyo umuntu arenze yicara akumva ko yokora igikorwa cyawe aba ari igikorwa kabisa mba numva kintusha ku mutima kandi ndanagushimira cyane ko witanze unkura hamwe ushira handi nako nubu ubandanye bikora kabisa kandi ubikora neza kabisa we ntago ndakwirira ibanga urafise SP yo kubana n'abandi kandi mukabana an equipe ikabanga wewe
urifata gute kuyagisha umuntu ribaye rya mbere bijya bintu uri kurabihuza n'ibikorwa by'iwawe wowe ubibona gute bikuzamo gute yego ivyo ni impano ivyo ni impano si ubuhinga bw'umuntu ni impano ariko urashobora kuba ufise impano ariko ukagira n'akandi kantu nyene wewe wisangije kabisa ndayivuga ko jewe ivyo sindavyemera ati kuki kuko hari benshi binanira ubusanga abantu bariko barakwidogera usanga vyakunaniye kujera sivyo kubera iki iyo mpano atayufise mugabo ufise iyo mpano vyose bica bigenda neza kandi n'abantu bakuvuga neza bigenda neza ku bandi bigenda neza yego ndagushimire cyane kabisa unashimira abantu bamaze kuba bakora subscribe abantu bamaze kuba baraba video ziwawe hama ndagusabe ufate ubutumwa ugenera abantu muri murungano rumwe ukinjira muri kategori y'abastar na production mu gihugu cy'u Burundi ubahe message mu majambo make wumva ko iyo bacikira by'ukuri kandi iri ku mutima kugira tubana guteza imbere umuziki w'u Burundi ego akajambo novuga mu kintu cyari cyose ntihabeho gucika intege kuko mu nzira zose haba amachallenge atandukanye sivyo ibiza bikwankuraja nibiza bikudekuraja mugabo kimwe novuga ntukaba umuntu ucika intege sivyo ugire vision hanyuma voilà ugire vision hanyuma ubandanye peu importe kuvyo ubona bikubangamiye sivyo ariko birengere urabe ya vision yawe sivyo iyo uyifise utegerezwa gushika ijambo ni rimwe ni ntucike intege hanyuma ugire vision ndagushimire cyane King murakoze cyane gose abantu banye natwe mu bihe byiza kabisa urabona ko tugiye kuba dutangura weekend kandi weekend deja twayitanguye tuba twinjiye ku munsi wa gatanu twitegura kwinjira ku munsi wa gatandatu then we nk'umustar cyangwa nk'umuntu abakurikirana n'abantu we weekend yiwawe ibimeze gute boje ku ruhande rw'iwanje weekend ni mu mufuko weekend ni mu oya mvuze nti no kuwa mbere mfise mu mufuko hameze neza abari weekend yego weekend sukuruhuka kuko sukuruhuka gukora oya uragakora ndagushimire cyane murakoze cyane gose bandanye itera imbere makuru murakoze cyane namwe yego shimire cyane kubadukurikiranye ku mazina yanjye yari Pasteur Nahimana shaka nyitwe Timothée cyangwa nyitwe Israel ihanga ry'Imana nyita World Vision Manager cyangwa ushiremo nibindi wibuke gukora sabone kuri channel yacu ya YouTube kandi wibuke kuba ukora follow ku ma page yacu ya Facebook na Instagram ni World Vision TV aho ni ucubona ko ingene tuba dukora ibikorwa byacu shimire cyane mwe kinji twabanye shimire cyane ku bufatanye bwa makampani nsanzwe nkorera then soon as possible turabatamwe ibintu tuko turabategurira byentu murayibona muraza muzobona cyane imyambaro nzo nambaye niki icyo tubasaba gusa mubandaye mudushigikira mu buryo buboneka wewe wakanze sabone cyangwa subscribe ndanagushimira cyane ciao imana bahezagire imana barinde ubukene ibiza ibyo mu mufuko n'ibyo ku mubiri imana babarinde turabakunda cyane bye bye ciao god bless you